Greetings wherever you are. Iviki embi ngomvulo silahlele iqhawe elikhulu kwezama-arts lapha ubaba uContino Loving Mhlanga wazalwa ukuthi uConti Mhlanga ubaba wezelo 1958 uyalahlwa nje kusasa khona le kibe emzini wakhe eLupane bakhuluma lapho ukuthi bamnika ke state assisted funeral. Ya kunzima ukuthi ke adeclare engumuntu wama-arts njalo ke ngwakithi ngakho bathe bamnika state assisted. Yebo bamphathise ngaye libonile kunjani imemorial yakhe ukuthi kunjani abantu babuyile ngobuningi babo khona abantu ukuthi siyathunqa khona le ekhaya loPane zonto ukugcwele amagama sokusasuyabekwa khona ngale ke ekhaya ngubaba ke uConti Mhlanga wazala kulo zama-arts onguyiwa qalisa ke amakhosi group lana emakhosi theater yayisa actor bebhala engudirector sezinto eziningi ezitsheneyo silahlekelwe kakhulu njengesizwe seZimbabwe samaNdebele isizwe koNtuthu koLupane imathebeleni yonke jikelele bayakhala ke abantu ke bayalila yilo hlelo ngisakhumbula ke ubhalele ngapha ababhaleyo oqala ngoThino Moyo unjani Thino Moyo ngiyakubelela ke msakazi waba lama strikes eZimbabwe ngomnyaka lwano ka 2020 waba lama strikes eZimbabwe so wazosibale abantu bechake omunye indoda samthelela bebanengi mina ngangibukele eHarare ngibukele becha umuntu kodwa kuthe sesibotshwa ngalanda endlini ngaba umunye lababotshiweyo anza ke ngisafe ngalendlela ke satunywa amapholisa savalelwa sahaniswa with no bail soqale Rotten Row Court soka lapho ke bangisa ke eShikurubi prison lapha ku remand ngidonsile uphose wonke umnyaka lana ka 2020 ngichargwa ngemurder singu-6 umsakazi ngihawulile amakhoti wabuye corona ekelwa ukwenziwa kuze kwathi ngonyanga kaMay ngo2022 kwatholakala ukuthi mina angilacala ngoba vele ngangingekho le ndabeni yangikhona kodwa kade abantu bathi kumele ngibhadale sengizamile ukubhalela yonke indawo akula muntu ombhalele ongincedayo ama-lawyers of human rights bangimbuluzela chisa abafuni imali yeloya yengelayo yimi uThino Moyo ngapha ngasesigodlweni eHarare ngahawula kakhulu angizoza ngalokhohlwa ke ilanga lala ngoJanuary 2020 lapho kwaba kubi kakhulu ke kimi kwabula umuntu abantu bemchake emashops lapha kuzobele kuyistrike okuncane umuntu lo ngangamenzanga lutho kodwa omunye umuntu waqapha uthi yimi I was never involved ngakade singibuhlungu umfazi wangichiya wathi ngimondi ngisigebenga mina ngiyabulala so kade sikwachitheka yonke into kimi lo msebenzi engangisenza wona waphela yimi uThino Moyo okwamanje ngihlala lomunye umfowethu osebenza kwenye ke ihotela ngapha eHarare so ngiyathonta iwife futhi ngilalele lolu hlelo kwaba kubi kakhulu mfowethu tough luck impilo yangikhona kunzima uthi ngicela ke ungitshele ke ingoma nxa wathola ke ingoma kaCalvin ngiyamthanda lwana umfana wobulawayo uCalvin uthi ngitshela mina ngithandayo Thabani Majaha ngithemba ke uzayikholisa ngibonile la Thabani Majaha asikhuluma ke ngoCalvin umfana ke osichileyo nasi ngoma They wanna do me like my Jiva, wanna chase me out the city with they hate, but tell you Calvin knows of following ya. Thabani Majaha. They wanna do me like my Jiva, wanna chase me out the city with they hate, but tell you Calvin knows of following ya. Thabani Majaha.
Tawani macha, hey, hey, hey. Hey, tawani macha, hey, macha, tawani macha, hey, tawani macha, hey, macha. I feel like my cup runneth over now. Yeah, I ran my race, it's time to sit it down. Yeah, I did my thing, I try to hold it down. Yeah, running out of steam, no motivation now. Yeah, y'all say I feel like I should go away. Got a new life in LA, that's far away. Delete my Facebook, Twitter, and Instagram. Yeah, change all my numbers and only talk to fame. Yeah, it's been a minute since I felt the love. When I get my jiba picture is on the man. No mago go shiga beso besola man. Inko mina ngiti langa la shona lan. One sell shona ina ya ham. They wanna do me like my jiva, wanna chase me out the city with they hate. But Jello Kelvin knows of follow ya. Tawani macha. They wanna do me like my jiva, wanna chase me out the city with they hate. But Jello Kelvin knows of follow ya. Tawani macha. Tawani macha. Tawani macha, macha, tawani macha, tawani macha, macha. Mina ndivela ke uCalvin siyamkhumbula indaba ebuhlungu kakhulu leke sichala uthina umoyo opike wapika engawasothi uphikelane yeke la manje siye bambe ke evela ke kuTshengi kunjani Tjengi Thobela ngiyakubingelela ke namhlanje mathobela wena ke Tshisa nxa sibuya lapha eNgland sisebenza nzima senze gadelana uthatha umuntu ke ukugqokisa ukugezise ubonakale kubanganini bakho ukuthenisa ukugcina kuthi into engase zikulungela uqalisa kuba ngokungumeke uqalisa ukubona bona mina ke nejakalami ngicela umbize ke fa kuba ke umuntu abantu abaningi amazi umbize fa nje kuphela ofake ngomphucule kangaka wasuka wahamba ke xa esavakatshe eGoli itikiti elithengwe yimi xa esekhaya itikiti elithengwe yimi nasebenza lapha njengenesi ungawari ngegama abathengise ngaze bandithengise soze babe lazi leli bizo umbizo Tjengi Thobela ngoba ilibizo lami elinye enganisenza udala ke ekhaya so umuntu lokho ke ufike ekhaya kushela senze yonke into ukukhombisa amankazana so ngiyayibona kwenza ama arrangements ubuthutha abangikhona umuntu ungena ke computer kakwazi ukuthi uyasign out kakwazi ukuthi ke nxa umuntu engavula icomputer kodwa kwakugijima kuyiciche nxa ngithi ngiyalayithi vele ngithi ngiyathi kuFacebook ngihle ngingene ngibona wonke ama message okukhombisana lependeka lakhe hayi bevumelana ukuthi ngiyamthatha ngiyakulungisela yonke into ngayibona yonke into esenzakala ke Tshisa oqala kwakukhuluma ngendlela abelala ngayo kukhuluma ukuthi kubona ngani kulesiso inkazana kwakhe kodwa kubuya kwathi ukuthi ngiswele angisebanga la sikucela imali umuntu lo yena uthi uthumela ugogo wakhe ogula imali uthatha imali yami ubuvila amadoda eUK ubuvila ongaza kubona ngapha futhi bathandela ubufebe so ngalungisa ke sithenga itikiti ngathenga itikiti engazi ibhari yami wagada ke suka ke eLondon mina ngeqela ke enye plane ngathatha iBritish Airways yena wathatha iKLM ngikwazi ukuthi eyami yaphangisa ukufika kancane kule yakhe ngayehla eSouth Africa ngihamba phezulu ngabize umngane wami
wabuya uzohlala airport ngababukela phana kuma abantu bephuma nanga sentombi yakhe ngabe sengifikile bathandelana begitsana phambili lapha ngabe ngifika ngisima okungumuntu kwawela phansi cricket kwaphelela ukuthi kwenze njani lapha umsindo waba lapha ngechisa kodwa ke icherry yakhe azange ngifuna ukulwa naye mina ngakwenzayo ukuthi uphela ngalwa la yena lo wami saphuma ke airport ngoba sebethemisa lokusibopha unkazana wagcina sengohambayo ebuza ukuthi uhamba njani abangani bami bakhuluma nonkazana wasesitshela ukuthi bamazi ufa engela mfazi njalo balungiselela ukuthi bachade South Africa ukuthi abuye laye e-UK mina ngichatanga lo fa kodwa ngangikwazi iplan yakhe ukubisa lo mntwana into engenzayo ke sesiphumele ngaphandle laphana ngathatha kuyipassport kwakhe khonokuyana kweziphepheli ngakurebula sesiphandle ngachaya phansi following day ngagada ngabuyela ke e-UK lapho lo mntwana nami kusokolile kona uqede over almost 6 months uhlale eGoli ulungisa amaphepha ukuthi kubuye khathesi ukudinga uncedo kimi kwakungela la mali yetiketi akukutshele ezo ngokubona umuntu lokuthi kuyibhare kakhulu lo nkazana ela sokamchiya khathesi uyasokola lapha ke sehlala abangani kala la mali ubhadala irent sehlala lesangizwe ubuhlungu kakhulu ngomnyaka 2017 azoze ngafaka ukhohlwa ke ngoJuly ngicela ke enye izingoma incwadi yakho kodwa ke mina sibale uyamthethisa man uyamthethisa ngicela uChico nqa ngamthola mana ngichala bola bophenza
Ingoma vela ke ku Chico Manuselo Twala ingoma ethi bola bopheza sitshela uChengi Mathobela uhlelo lethela ke ngabe Rice Hotels koBulawayo ke 13 apartments, hotels, lodges zethunqa sobalimelele abantu abasekhasi yabo laba supportayo. Please support the place, supporting umfana kini lo onala ama hotel la phile kanjani ungaphuma uhambe emoto emakhulu usithi ufike hotel kule kuduleni lapha ke yahlala mnande kulamuntu ozophuma esechalo 10 be11 yalalela nje ukhohlwe ke ihotel ufana ukuthi kungikhaya ikwese ukucela abangani bami support Rice siyambonga ke lama le hotels zakhe ke zikhona lapha ke kontuthi siyathunga Harris Hotels lama lodges Continental wonke la njalo wabona agcwele lapho kwafakela umachelela agcwele khonapha ke ufuna uke North End ufuna ukuyalala ngapha eKhumalo eSuburbs eHillside eTown you name it konke agcwele. Siyabonga hlelo ngisakhumbula sikela ke siyephambili kwamanje opanje ngiphethe ke incwadi evela kubhekane kunjani bhekane imlotshwa umfana kaMlotshwa nangu la ubhalile ke namhlanje uthi yena bhekane yabochisa ngilapha ke mina ke South Africa uthi ke ngomnyaka ophelileyo lami ngithanda ke ukuzenza ke injiva ngajoina ke inhlanganiso yeDudula movement. Mina ke igama lami leSouth Africa sizokutshela kodwa ke lelo ngilekhaya silubhekane Mlotshwa. Ngifike lapha ke South Africa ngazwana kakhulu labafana balapha ikakhulu ke ebedlala bo kuwokahiso eSouth Africa. Okwamanje ke ngihlala khona lapha eJozi eSoweto indawo emnandi kakhulu. Sisa salungisa ke lo nyaka ukuthi ke sikhiphe abantwana basekhaya. Ihliziyo yami yabuhlungu kodwa lami ngiyabona ukuthi sesigcwele kakhulu lapha kumele siphungule. Niyakwazi ukuthi abantu bazangisola kodwa hayi ngizelihle bengihamba la nto eDudula sibili ke hayi sigijimisa amadoda ubezwe ukuthi bayakhala abaningi ke uyezwa nyebe imizulu bakhuluma isindebele sabo abanye ke balutshwana besishone nasibaboni ngibona kakhulu abesindebeleni mina ngikhuluma izulu njengomzulu impela lapha vele ngawathethe ngeZimbabwe bahle bakuthethe uyaxoka uyanya wena unamanga so ngibone umnyusisi esafika wayithengisa lapha ke kuthiwa le park station esafika samrafula kakhulu ke lo sisi samdonsa ke abanye bafana sathatha ke imali ayilayo imali nge 15,000 ngithe ngisizwa ke imbiko evele ekhaya kukhulunywa ke ukuthi uSisilwana wagcina ke engumuntu ke osefile ngole to discover ukuthi she was my distant relative in terms of ukuthi bengingakwazi mina kodwa ke I was involved indaba leyo ayibikeke ekhaya atsheleke izihlobo ngiyami lawe nje into le ngizwe ubuhlungu kakhulu ke ufile ke lo sisi lapha kodwa ngibona ukuthi wafa ngiyazibulala kabulawa ngayidudula so chisa umhlaba lo omncane ngilapha eSouth Africa kodwa ke kunzima uzima emuva kunzima phambili sometimes ngiyathi ndlele ngicabanga ukuthi what am I doing to my own people but ubuye futhi isandla sinjele ukuthi but you are doing the right thing bacela abantu basekhaya babuyele kibo bayilungisile izwe labakhipha umgwagwagwa bhekani Mlotshwa wena ufuna ukhipha umgwagwagwa ufuna ukhitshela mbani umgwagwagwa Tomgwagwagwa okay elasike lokunengi undodo ngedudula bhekani Mlotshwa edudula mina ngifuna ukukubona wena lapha ngibona khona zilazi ngesizwana ulesihluku lolunya njengolax labanye kumele wenze njalo abantu akini kumele uhele kuwe kuyisigebera akumelanga into le yenyanyeke into ayizamba la ufuna ukutshela manga enyanyeke lolunya isihlobo sakho sihambile it's a sign yale inxa uhamba isihlobo sakho ungabenza so man ndiboyeke into ezinjalo how uthi ngitshele ke ngoma ka Brenda Fassie bhekani Mlotshwa amela uziqazela ngalokho umuntu ngeke umconfirm uze uconfirm umuntu lolunye lunje lomomubi awuconfirmeke
Masutshale ke ngoma ka Brand esitholele lapha Themba uzakujabulisa. Vela ku Brand Fast ingoma esithi ngeke umconfirm umuntu ngeke umconfirm umconfirm sitheleke ubhekana mlojo ngeze uconfirm ubhekana ukuthi isiganga ngala sephambili ngalohlelo ngisakhumbula uthi sephambili ingoma ikhona semphethe vela ke kusizeni Dube. Sizeni Dube unjani? Nyawubilela Sizeni namhlanje Sizeni uthi ke yebo Dawuduna sadla sashela amabala. Awuntema kubi kangaka Sizeni makithi. Esashela amabala kodwa sadla amabala. Sabika enkosini. Isibanda leso ke hayi ukuthi sadla amabala. Sizeni Madu kunjani? Wona ngokomthembo yini? Sizeni ke Wathi-ke shisa-ke mina kwenzakala isimanga inkeme yendaba wangakwami-ke wangithatha wangilobola kodwa sigcina sesiyahlala-ke South Africa ngomsebenzi ngaqinisela-ke after 6 months ngihlala endlini ayingishiye kuyo ngoba ngisahlala ngikhaya kwakungcono so wasedecide ukuthi-ke angishiye thina sisuka-ke eCholocho ungaqambi indawo eCholocho besuka khona ngasuka ngakithi ngahlala lapha siyakhe khona idumba izindlu ezimbili kodwa sizungu sasimbulala laphana ke
sasisiningi kakhulu. Ngagcina ke sengumuntu ke ofohlayo echisa ongixolele. Ngase ngicina sengithandana ke kumbe sengisizwa ngomunye ke ubhuti wayehlala ke imizi emithathu kusela kwami ke ebeselusa inkomo zakobani bani loja. Into enzakalayo ke umfana lo I think nxa sasisenza wayedabula ke plastic ngabona. Ngabona sengiqwe inyanga. Ngathi hayi kusho ukuthi mistake adile amaphilisi. Ngaphindwe sibili. Lokho kumnyaka ka 2012. Ngabona ukuthi lapha sengizithwele abantu besikhethe indaba sengani sengibomvu sengiround. Ngahle ngacabanga isigebenga sami segoli. Ujabu yake angiqhumela. Ngazama ukuthi ngidinge ukuthi ngenzeni ngaze ngathola omunye ugogo wancedayo wanathisa umuthi ngakhipha leso sisu. Ndakasibanda kwasala kancane ukuthi ngife. Ngagcina ngitholele eCholocho Hospital ngingofayo. Ngase ngigula ngaze ngafakwa la kuma oxygen. Kodwa nhlanhla samanager ukuphuma. Umuntu obonayo ke umnakho einkazana ngoba wamphelekezela ukuthi isiso siphumile. Ngamncenga ke ngakhuluma la uDa wazwisisa. Into esimbi ke thisa ukuthi uDa asazwani ngomnyaka 2018 sesithi ngiyamtshela ubhuti wami ukuthi wena wenzani lapha ekhaya. So asakhulumisani utshela ubhuti wakhe wangikatsa wangichaya ufuna ungibulala ngaphika ngemba phansi. Ngathi ngize ngiyeCholocho kwakuyimalaria hambe checka ke ama records. Manje uthembisa ukuthi ke engabuya ngoDecember uyahamba eCholocho Hospital acheck ama records ami ukubona ke ngambulawa yini ngize ngiadmit esibhedlela. Ngicela ukubuza ke njengomsakazi omkhulu unganginvestigate ukuthi ama record ka 2012 babe lawo yini esibhedlela. Ngenze njani Ndakasibanda ngiyacela ngakunika loba yini oyifunayo emhlabeni. Afuni lutho hayi sizendube uthi bona ngani Moses ungachitheka lapha ngoba indaba sezivela umnakhe undoda somthengisa. Kodwa uthi nxa unjalo ke usabuza ukuthi kama record atholakala sebhale kwaba kuningi ukuthi ngicela ehwatsha owadabule nxa ikhona usintshela ukuthi imalini wena hayi sisenayi so hayi mama kwakuyothi la uthunikiwe imizwa yakho le yakuthunukayo yakuhlanyisa wona usiyendile wendelani kanti nxa usathuniwa imizwa hamba ubhodwe kumakleni ubokleni wobongani lokudlula nxa ukuthi imizwa yakuhlupha la ngoba nxa uzothatha ke usiyagaga hayi man hayi don't do that hayi awufuneki lokho uthe ngicela ke izingoma ezilandelayo upalile izingoma labanini bana ke now Black Moses don't give up
Sitshele-ke usizeni Dube-ke uyakhala ke umama wakhona ngale kade sizomkade South Africa, kodwa-ke mnakho indoda akasabamba sefuna-ke ukuthengisa-ke. Bakwethu-ke siyakhuluma njalo sikhuthaza ukubana-ke support i-Harris Hotels khulapha koBulawayo, ngabathola-ke suburbs eKumalo, Hillside, North End, eTown, bacele yonke indawo. So okuqakathekile ukuthi-ke nxa ufuna indawo ukuthi-ke ucatshe indawo kuzolala, indawo yokubhuka lemuli kumbe lobani umbe wedwa, kuyamele ukuthi vele-ke ungene khona phana. Yilo hlelo-ke siya-ke ku-Euro Holidays lapha-ke antani babhodabhoda emtshato, siyaba ngama-diaspora abuyile lapha ekhaya, lani siyalamukela. Bagcwele abantu abavela kubo-UK, khona-le kubo-Australia, abavela kubo-America. They are here right now. We know it's summertime there in North America and Europe, so a lot of people have descended, are here in Zimbabwe for holidays. Enjoy the holidays, enjoy your stay, you deserve it. After the COVID for over 2.5 years, enjoy, but make sure allow some boundaries and be very careful entweni eziningi. Siyabonga kakhulu. Yebo, ngisakhumbula siyaphambili ngohlelo. Victor Khumalo, unjani we Victor Khumalo? Ngiyakubingelela namhlanje. Victor Khumalo, shisa-ke ngibhala mina ngilapha-ke eSouth Africa, ngihlala eDurban. eDurban-ke indawo enhle omagama. Sihlalele, hayi mina sengifana ukuthi South African. Isizathu sami sesikhohle ngisesekhaya ngo-1997. Lapho-ke ukwenzala inkeme yendaba, unkosikazi kamnewethu wangibizela-ke erumini yakhe, ehlala ngibiza kunjalo. Umnewethu ngaleso sikhathi wayesebenzela eHarare. Kwagcine kusonakala-ke chisa ngena la emacansini. Ngalala kanjana-ke sasisizobanjwa, wasesithi mina-ke umfethu weza umuntu esithi kuhle wahle weqa wathi ngimbhinyile bese ngibambe irepha, ngaxotshaniswa ngabantu ngabaleka, ngabona ukuthi lapha ukuthi ngize-explain kuzaba nzima. Yikho ukuphuma kwami eZimbabwe mhla ka-23 September ngomnyaka ka-1997. Angizange ngilugxobe ekhaya, bhuti wami ufe ngingakhulumisani laye ngoba ucabanga ukuthi-ke ngabhinya unkosikazi wakhe. Umama lwana ilazi iqiniso tshisa ngombhinyanga, kodwa into ekhona ukuthi ngahlala eZimbabwe ngizabulawa ngendlela abantu asebengixotshanisa ngabe baningi. Ngahle ngaphuma ngaqonda eJozi, laba manje eseDurban. Abazali bami batshona, ngizange ngikhaya, la umfowethu swatshona mina ngikhaya. Lwana umama ngikwazi ukuthi ukwakhe, so mina ngihlezi lapha ngikade ngifuna ukuthi akode 23 years azoze ngafaka ukhohlwa ngo-1997. Yilo suke ngeve ngasoze ngafaka ukhohlwa. Lolo-ke tshisa ngihalale ngokuthula umfowethu, kodwa hopefully uzagcina ikwazi lapha lele khona ukuthi imfazi yakhe azange umbhinye ngoba kwagcwala ebantwini ukuthi ngabhinyela umama. Yimo Victor Khumalo, ngicela-ke ngitshale izingoma. Wawuvele in the first place yimistake wayenzayo mfowethu. Lanxa umuntu lwana wayesephiswe njani, umama wamele umyekele ukuthi mama awuzisebenzela umuntu wakho ombuseza umuntu ongudinga isigodo ube khona ngale njengabanye abakwenzayo abathenga udoli. Thenga udoli mama, hayi mina ngizoze ngenze lokho. Kodwa ngicela-ke ngitshele ingoma engangikuzwa uyitshaya kakhulu emsakazweni. Ngawuthelela-ke ingoma zikaGary Mafura. uGary Mafura wathi ngikutshalephi ugeminyo lapha into engaba khona. Uthi ingoma uyithanda kakhulu kudala nansi khona lokhu iphila ingoma. I
Yeah, give me your love. Fura bezithaleke Victor Khumalo. Yeah, Victor. Waphambaza khona mfowethu. Uthi wafunga khumzana nomfowenu. Ngenxa yokwinto lokhuyana. Kwinto lokumana nto waqhathisa kakhulu man. Hayi man. Nangu ngiyotambu Shoko. Kunjani tambulani Shoko? Yeah. Mina ngidabuka eWange lapho sidabuka khona. Bengile umngami uDezi Ncube. Ebe umngami ke sihlezi kuhle silabantwana ababili esebenzela epower station lapha ke ngaseWange. uDezi ke khanya wabanjwa elomuntu. So umnikazi womfazi wayebuya ezochinga ke endlini ethweleke i-evidence yasitulayo. So ngase ngibuya ke esebuya uDezi ngazokhuluma laye. Wasesithi khona uyaxolisa kimi kakwenzanga. Ihliziyo yami ebuhlungu ngase ngingihlekisa mina lapha emayini. Ngase ngitshela ukuthi okwami la sekuphelile. So kumele ukuthi ke vele ngihambe ngikhaya. Sasihlala endaweni emsebenzini. So ngalungisa ukuthi ngiyahamba ngamtshela ukuthi ngeweekend ngiyahamba. Umnyaka lo ke kumnyaka ka1994. Yo 1994 ekuqaliseni kwaJanuary date angisayazi. So next thing salala engekho ngaqonda endaweni zakhe ngapheka amabhekisi ami ngafaka ukuthi ngilungise. Ngibona ngamapholisa ezoqoqoda ekuseni engibiza ubana acela ukungibona banihlalisa phansi bantshela ukuthi uDezi uzijikele ke esiporweni esitimeleni siya eVictoria Falls siya koBulawayo. Sazi ke okunjana zange ngibone empilweni yami. Ngezwe ubuhlungu kakhulu abantwana abancane omkhulu wayele 6 omncane le 2. Ngase ukuthi ngenze njani. Wachepha lencwadi wathi yena umfazi wami ungalile wabhala izizathu zonke ngendaba yalokho. Linto yangilimaza okwamagama ngadabuka ihlobo zakhe they blamed me yonke into. Kodwa ke ngangimthanda ngangayindawo ngangimethisela kuphela. So kathe sikusela kodwa bana zange ngiphinde ngenda esaba lokuba lo muntu wesilisa futhi. Yimi ke uTambo sebenza ema kitchen ngapha eSouth Africa. uDezi wahamba njalo abantu bami sebekhulile chisa. Ngazikhulisela ngedwa abangakiba bafunda kumbona lapha ke South Africa. Umuntu wazibulala kambe kasekutheni. Kodwa ngabe laba abakhomisele babuza ngicela ingoma lana ethi Baba Isithembe. Nxa ikhona Debbie Mankaba ele Good Boys Baba isela kahle.
ingoma ethi papa ihlala kuhle ingoma evela ke kudibanga bahamba le Bund Boys Muyi ingoma besitshela ke Tambu Shoko Tambu Shoko esithemba ukuthi ke kuye ku right khonapho Tambu sithemba yonke into ukuhambela mnandi hlelo ngisakhumbula lapha ke uEzra Chisa fan page. Can you like the page? Can you share the page? Please invite others. Please invite others to like our page and follow our page. Ezra Chisa fan page. Angisho phela. Enzani njalo bangani bami. Yeah. Mina ibizo lami nguNonhlanhla. Tshitha bengile abusive man empilweni yami. Ngakutshela ke uhlupho engihlane lalo njengomama mina for good 7 years I was living a torrid life. Ucabangani bemphethe kubi okwamagama. Engiphethe kubi awufuni iqambizo kodwa ufuneka ucabangani. So ucabangani into ayehlupha ngayo why engidimina body shaming ngile structure sihle Chisa ngimuhle futhi lokhu ngiyakwazi kodwa wayesithi mina indaba ngilenwele ngale ngemuva sithi indaba ngilenwele ngemuva inwele kumele zibe phambili esithweni sami lezi emkenkeni wempumela okay uthi ngaphandle ngale nxa okubhoda khona uthi ke nxa siya ngale ke kuba nzima ke ngoba uyakugeza akwazi ukuthi ukusheva njani so ayisithi ngicina ngikhaya njengendwangu ehlasithi uleziboya elokozeni njengendwangu kodwa Chisa umuntu wonke kanti inwele ziyamila ngale nsitha aso lezi zaphambili kuphela okumela khona inwele ucabangani lapha khona ngithi ngifisela inhlanhla yonke emhlabeni lokho kwenzala emfika eSouth Africa ungambiza ibizo umuntu nguthula lapha ke South Africa iabuse ngayitholayo ke emuntu wesilisa nebody shaming ayimbiza wonke amagama I was clean shaven everywhere but wasibanzima ukuthi ke ngisheve ngale nsitha ngoba athi mina njengenyamazana njengendwangu sometimes angibiza ukuthi nglufudu sometimes ambiza ukuthi sometimes athi yokozuna ngoba ngiyisidudla sorry mama ahleke wena kodwa ngicela ukuthi sithile nje Thula yena sokuchela ingoma uthule cabangani hayi ndoda no umfazi kezwe njalo sowachela la sisi usegoli yasebenza South Africa sokufisela konke okuhle mama zisebenzele yonke into ke ngane ngawukhanyela ukuhambela kuhle mntana enkosi uchela lo muntu oyiabuser lo uyayangisa man uthi ngicela ingoma ethi happy birthday ngoba mhla ka 20 July lilanga lami manje singibale sidlulile akulandaba othi kuchalo happy birthday ka Socks
happy birthday uSocks ke le ngoba sitshale ke uthula uthi yena uHarry ulenwele endane eziningi zemzimbeni ngakho lo muntu elayo wayemenza ibody shaming embiza bonke awalistila afika ama-14 mabizo Yoko Zuna Fethi bani kan no Qamlani Postolo Qamlini Komicho wathi mithini inwele ilazo kusisi olazunelayo ndoda khuzeka wena cabangana khuzeka sihlonipho mama hawo madalo wena ulazi unwele khona ngani inyamazana wena nxa ulazi inyamazana awuqala wenza ngantweni umuntu kalanwele yabo umuntu banongela nwele hawo kanti wathi ufazi wamela bamili inwele ngani hawo bakithi yokugcina nguMartin Getsheni mfaka umtawini ngiyakubingelela mina ke ngibele lo nkosikazi wami ngimthanda kwamagama ngamlobela ngachata laye ngomnyaka ka 2011 sabuya sasebenza ke ngisebenza nzima yini bevele ngasebenzi uhlezi kuhle manje ke into ehluphile ukuthi ke ngo2016 kubuye umntwana ke umhle kakhulu eofficeini lami umntwana wabuya ke wattachment ngahlathi lo msebenzi ngiyamnika ngaphosela amazwi ngithanda lo mntwana so umntwana lo mina ke lokho siqhubeka kunjalo nxa umama esolela kodwa kona lo mnyaka mbona umntwana oza ngibalekela into yokhona ukuthi amadoda amanye angadvise thatha isithembu so lami ngithe ngilele kwelilanga ngaphupha silo umuntu othethe isithembu abakithi abalalayo besithi siyamamukela umakoti ekhaya so chisa ke umntwana lo ke sesenze zonke ama-test ngoba sengifuna ukuthi ngimithise ukuze ngihambe la endlini ekhala lo nkosikazi angikambaleki uzavuma uzathini ngoba la uphila ngami so kwenzakele lo nyaka uhle wazithwala lo mntwana abakibo bamkhalala so mama wangikhaya lapha ke sihluphane kakhulu esilo echinga manje kade senatha amaphilisi eBP sengumuntu ongani uyagula senze imesabela futhi kambe mfoka Sibanda ilanga leli lami njalo ngisiza ukuthi ke kumele ngithathe isithembu kuyini okubi ngaso mfowethu ngiyamxolisa ngithi Mampala wenkosikazi yami ngiyawuthanda kodwa ke le lo mntwana ke lo uSamantha ngiyamthanda laye so mama ngiyacela umsebenzi wenkosi ulalele kulolu hlelo into sezivele zaphumela ngaphandle hlalani ke ngizamthengele yakhe indlu wona uzoza ku disturb yakhe indlu hlalani ngamakhosikazi ami lobabili ngiyalithanda lonke chiza ngicela ukuthi sebesilalele sisonke lo mama wendlini lali intombi yami zayitshela la ilalele awufaka umbono khonapha latheni choice yakho uma khonapha kulambono ngafaka hey kanti kunje phandle lapha hayi kodwa bephethe isithembu ngosikwanisayo yekela ngithi vele izindunduma ezizizwe egoli lezi ungadleki izindunduma dalo mkhizi ngithanda ke ulibonga kakhulu ngibongele umachelela ngabanga ngizechisa Sibanda kuhlelo ngisakhumbula sibonga ke sibonga rice sibonga bonke le Harris Hotels, Hotels online. God bless you all. Bye bye.